Watinda tamusesha mwendo wa Mutongo TV na ukethana na utho chandeni wa kilungu cha usili palatu kwete kivathukanyo cha akinotha siwa kweta wi mwenendi na mathani wa omonthe musesha mwendo tondatumane kindu kikitwa miao ya mawithi ululuko ni kwithiwa ivinda ni vitina ni tunea watu bande miti ya kukitana na uvindu kuanzeve na kusovia mawithi ululuko na twali kantheni wa kilungu cha usili ve miao elenenete kukonia maundu mama withi luluko na otondo twithiana mweni twina kimathani wa omonthe endani munenge ndateka tutavye sitwa yake na ende dimuthocha ndini waonenania wa omonthe kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku kuma farm ya BM Mongata and Company Advocates ni wakili koti munene wa Kenya na niwa ni muthoche omonthe tunene miao ya mawithi luluko ni kalibu mundu Charity na ende tenda tilike unena nyane titavye musiaisia utena kupanda miti utena kwiwa tende na kukitana na uvindu kuanzeve baadhi ni wa kilungu chosili no so tukamatavya yobe miao inenete maundu mama withi ululuko kwi miao mingi era ino inenete maundu mama withi luluko kana environmental laws na environmental laws ino si evolve kuma tene kuma era yitawa traditional era ila ya tene pio ku 1900 kana 1900 na tuisi wakatuko kaingi yitawa modern era ila 1970s na indi tika waka yu postmodern era ila yu teo yu ya the current 21st century vemea ila ya discovery we muthenyesu yukumanisha kwa kubi miao ila ye oyu niyo kwitwa ya postmodern ila ya oyu niyo itwa ya postmodern era aya wawe tina tena ina ya modern era lakini baya tene paina miao itwa ya conservation kana traditional era kibathukanyo uketha no kiobo ka no sio ona musesia kama na yutambiye ba kwa traditional era miao ye binda yu ya tete ya mawithi lulukota miao ya tene kana traditional era ila ya mithenya ya 1900s titana kwata na uhuru Kenya miao ila tatumia yetawa international laws ukethia nthembinge siya ina miao specific ya environment kana mawithi luluko kou tinakita kwetela kindu kika happen kana kindu kithuku kika happen ta pollution kana ukethia kwi floods na indi kindu kithuku cha happen tukasevya yu miao tisi cia kindu chu kithuku kuya ina miao already ila isetitwe ukethia ni mati ya muya ono kusisia floods kala kusisia pollution kala ku guard forest whether andu metela uthuku kamba happen kana ikindu kikambo thinai na indi ta mebayu nundu mawithi luluko ni both ngaliko cia maybe musitu kana itheka na musia kithekani na kana ukethia andu utwini umwe mosanisie kiko maenda makicha kivuni o kiukila kiutumiwa nandu bila utwa pollution na maybe andu makaiku wanzo bindani ya tenenzo unisia isawa na maya so otondo ngombe sitona kwiwa na ekanzo usishoka ona tubi na nyamwingi cia kithekani andu makalika kithekani na makananga mawithi luluko nundu ona ibinda ye masemba nite na tubi ku kwina kisiku aya mayambe ya kwasya nitu kwenda maka maitemela miti ya musitu na ende witha kwebinda yasa kuimbua yume eno ya tene watu ya kana kiuche kika yunende meya oyoka yukindu chukithuku chekeka no yume yao yoka ikasisi okindu chukithuku o kiuchi choka kuwethia miao ino ni kukongana withia you either ya happening ya tumika ku guard kana ku suvia nyamu cia kitheka bandu bana itumika bandu bangi withia either ni whether sieta o ngusanisio miao ino tundu cia stipulated kala cia andikitwe nthi sioka onebinda kindu cha happen kana floods ya happen sikaseobwa cia ibindo yu tayuta kwa tunenge yuta ngelekanyo yuta we usi ninangani ta example we usi waita America na usi wa flow ya mbili na yu kana wesile mbili ku Americans ma divert usiuno make irrigation na wisi ku divert usiuno imini mbino ingi ikwata kiwu na wisi outi useo according to the miao ya mawithi luluko ku
kindu tachucha happeni vandu vakuseovya miao ya ila ikasisia sustainable development ya ndino ile sieli ya kitao kwekea ngaliko imwe nikendala amwe ni meo benefit angi mayu benefit ku miao isu ya tene yaina ona thina environmental laws situ siaina thina siai ndia embeana nundia tilanga liko sieli wewe nongaliko imwe kuwethia traditional era tiaina miao nzeo miao ya yoka ona mavinda otaundu kindu cha happeni miao yoka etha ni usi wa flood miao usi aba uyoka etha no anyamu cia kitheka cia pollutiwa kana ta wene ta ve kesi mwengo lilikana ya nyamu cia ocean cia pollutiwe ukanga maybe cia kiwe cha oil mauta wethi aba olu siu breathe ni sitendea breathe la sindi ene so kuwethia mwe ula waseogwa wa pollution no usu wa kindu chukichoka cha kugado bauke o pollution isu ya ibinda yuyiyoka ukethia pollution ingika happen vandu vangi vaimwe yao no masovisi onge ko wethia mwe sovitwe ba ungi ukasogwa baya na kumbe sio ndesi nene ai kindu kimwe cha pollution ukethia nisio kongana ukethia ino facts ya ino na facts ya baba ngisiu bwanana kumea isu nisio kongana kutenete ya ina mea nzeo ya environment lakini tende yusio kaingi nginyao yu postmodern era toka tetho yuna mea wingi na yu alama soba sameo esu ya tene maybe not ongulubu yandu fulani manengeto mu ya onindi kwitha maisobia no mama soba sio na mea ya omundi tene mea isu international tisita classical international laws sa soba wa nondi on the boundaries ya ndita Kenya tikasiobia imwe yito ya Kenya ta ya law of the sea na ndita Japan nikasiobia yake ya law of the sea titene yu lakini yu in this era nitakwatanie manini to wethia kethani Kenya ya sobia meo isu yika sindu ila si ufeve Kenya ite usisia na kaumu yao ni twacha uendeo na yondi no ingi yisa kutetheka hata na meya wesu lakini yu bayaina cooperation ngwatanio ya ndi na ndi kila ndi yasoba sio mwea wake according to kindu chucha happening na ndi ingi kasoba mwea wake lakini yu kwitokete the modern era na the postmodern era yusio kasia venduka whether unity ni to cooperate ni to kwatiania ta the different ko in the modern era woka kindu chukita wa cooperation as opposed to coexistence yuteka lao tatithioka lakini yu kuoka kwethwa na ngwatanio yu talikoseo vya mea wila yu favor ndili ukethia yumi ya Kenya nundu yo yasogwa ya Kenya yiyoka ila kuoka modern environment law tumete ou indi ni ya thocha kana ni ya kwatania na maybe ndingi ta Tanzania ndingi ta Uganda nikenda nundu kwekango tungo itina ngelekanyo watu nenga ya usiwesile katikati wa ndili ngalikone si America uketha ni ndi ya America ne swingi mwe wile osu ketene warule ya America yeyo kama yendo sisi ona kuki ito siuni tuosai chuke kitethia America nayo ndingi itethekata unito mabuto ka modern yuwethi ndi America ni wana ne yengi tisaubye meya ya kusia magwithiro komaitu na ya kwatana cia ndingi kana ndingi mbingi no sesi kwatana ya kwatana cia yu undu tokie modern era yu ndisio onde isia kwatanganie taliko yu sobia meawe ibwanene international laws ukethia etha ni environment tisisia yonde
nthi yonthe wethe ati kila nthi yoka ukethe nathi maybe nthi ta Kenya miao ila igardite environment Kenya no yo Uganda na ila ya Uganda no yo Kenya yothe be cooperation ukethe yumu Kenya athi kwananga mawithu luko Tanzania miao ile kumova Kenya no yo kumova koya you ni modern era yes okay na ende no wethe ayu koti ya Kenya no ngwate kana no inzilile tondo ya Tanzania tono nzilela wesi yumiao ni cia bwanana yumiao cia bwanana imini koti ni kukosea hatua o taundu koti ya Kenya ikukosea hatua okay na ende chonde tonzeo pe yuti nenda tisio kethia tutabie nitamina kiuki kwitwa traditional era nitoka kingi kikwitwa modern era na no siote kalili kanyamo cia ise kana traditional era ya favor ndimwe kana meya Yesu akila cia ketha kiu nicho chekwa mauta maybe nimekuwa kangani na niwe silame kwa kangane ukanga we makoyo ukanga we nyamumbingi na ona meo pe wandu maenda kuna maundu moko ya lakini la kiucha cha kavoni mauta u indi wether ni wa pollute ukangosu kume ya yosa wo yandateka isu nunu thina ni walika kume ya ila ikoswa me ya Yesu ni ya kukitana na thina usu saa isu ya nthio isu yoka we no tonekanua ketha kindu kiki ka happen no ibinda yingi pakumelo meya ona maybe meya Yesu ndikabwanana nela maybe ibinda yingi ketha ndo ni maimate mangangu kithekani kithaka kiuni chatiwa kitengu tioso mweya wa nthesu osaisu ketha ibinda yingi makate manga meya Yesu ketha ibinda yingi no esenzie ketha tie ya tumewoyu no ila maybe ningi maswania ndo taita ndo maikati lange mete mabande muti umwe maybe ni tokitana lakini now with ila modern no yo kie indi kana kindu kiucha kutemanga meti cha tungelelwa o mayo mokela makasia tinundu ile ngiti na itete bande muti umwe yuite bandele bado twine modern yu yakatatu watu yani ya you postmodern era you ni meao situ sia integrate yepio whether ati na sindu ta UN United Nations Environmental Program whether you whether ati na ma conference sio ndesa siambie o tenange kuma yu bau modern era whether you tena conferences nicho kitumite tena enela summit na iko Kenya you meet andu mthisianza no ndo wakwithwa nthi ya Kenya inde ni kwatanite na nthi laingi mbingi kutatua thina no wa windu kwanzewe exactly okay na nenge no seo no matambio maseo at the end of the day twende na usovyo mawithu lukona twambe yo tene na ende no seo kwitha me ya one yende ibindu kite ya usovyo mawithu luko na byo sindo sikwitwa carbon credits no seo ututabie na ende musiaisha mwendwa twamba kwa saudhu munini na tuisio kethia ende mundu charity tha itwelesia me ya esu ya post modern ya kusubia mawithu luko yenda wata na tuiminukelele tutapia kindu kuke kitwa carbon credit ndo jo kiende kwa oyu kithia wakimaanisha ata Mwese bwendo nina udhocha inginde ni wa kilungu cha usili twende na unena ni cia maundu tae nititi nane na meo ya tene toka tane na meo ngwitwa modern era na yu tienda mundu charity atutwae temane kiki itwa post modern law kana meo esu kitwa post modern era indi ya cia ata mundu charity niwe watatami nilele kiucha modern modern nati alia o sindu ili kutabia mwene nthi kana bau nibo sindu ta United Nations ya formiwe na conference itu ya mbe kana ukomani wa mbimbingi na ta delegates kaundu wona president aithi koya muingo makaima ketho na summit isu siambie modern era ningwele sia mwene nthi bau kwa modern era bau nibo tambie sindu cia
ukwata ngwatanio ya nthi mbingi na tekie una ni kindu kitiwa kiitwa United Nations na ibo conferences mbingi cia kunena ni cia mawithululuko maitu ta nthi mbingi cia Africa kana the whole world siambiye na conference ya mbei ila ngwendo tabia mwene nthi ya mbei yaitawa United Nations Conference on Human Environment andu maendie nthi mbingi siatumite ma delegates make na mekala nthi na mali konene ya environment si tuta human we see environment ni either kindu kithwa kithiululukite ni mawithululuko ma mundu ma mundu kindu weta mundu kindu chonthe kila kikuthululukite tia mpaka kuyanza ni nyeyuta kwa ta mundu yani ukethia mawithululuko make weta mundu chucho kithwa define what environment wasisia katiba kaitu ka Kenya na wasisia ona international laws mbingi kwa in the modern era ba wibotambiye conferences isu sia andu na delegates kukomana na kunenea bawithiluluko ma mundu na undu matonyo etha kusaitiwa ikenda maika ham kana maika tumike nai na conference isu ya 1972 na ya bandu beta wa Stockholm na hicho kitumitita conference ino ya mbe ya mawithululuko maitu Stockholm conference ila ya 1972 inondo yekikie ku Stockholm na wisi cia mawithululuko maitu kila conference na bala ya happen yetawa after bau withi atataina ingi yetawa Paris conference kana Paris agreement nayo ya happen Paris ingi ketwa Rio de Janeiro nayo ya happen ku sindui siambiye bau modern era talikethwa na conferences mbingi ta delegates ma mbingi ikakomana ikanena nesa mwiyo wa mawithululuko exactly kutamina ino ya Stockholm ilateta the United Nations Conference on Human Environment nitokie ingi mbingi yu ila siokie yu ba kwa postmodern era tundu tamina ino ya 1972 after 20 years nitasiokie baya teka latisisie progress yitu isiditeka lite in 1972 kenda taona meya yesu kana ni kwika ni kutukomedwa nese exactly ku after about nitokie tethwa nengi in 1972 na ingi yoka 1992 yes ku isu ya mbe ya 1972 ila you start forming the United Nations Conference on Human Environment utasioka after 20 years mekala ndingi masise kana mea weno ya happen tene ni ya kana ya ati ya watene ni okiene sakana ni ya ati wene sana progress kuuma bau nginya you after 20 years kila cha happen na kuma bau nitokie you mokie you mekalande na make ya conference ingi ila yetawa Earth Summit ila ya kuya Rio de Janeiro Brazil 1992 after 20 years moke mekalende ingi masisi progress kana masisi kana ila mea omat sio vitie 1972 ni ya kana niende na uthuko manesa kana ni ya elite mawithululuko kana ni ya elite mawithululuko maitu kuma sioka ingi ni maokie mekala na invite more countries kana more delegates mongeleka countries siende yana ni kwitata sia joini siende na kwatiania sio kambingangi si invite wa mbingangi nikena sioke sieke sindui sia mawithululuko sikalendi sinene imwe na after that after the 1972 na 1992 nitokie ingi teka lambi na moka na kindu kitawa Kyoto Protocol Kyoto Protocol ino ya nene ya sinusia climate change tundu ni ngulilikana around 1997 ibobo tokie ta experience El Nino
na betha bena drastic kana climate change thuku kuu ni mokie ta Kenya ithi ta ratify kana ta enter into agreement with other treaty na thingi ta sio vya kindu kiki ta Kyoto Protocol na kuma bau no tendeiye kalanthi o ta nthi mbingi na ta sio vyo sindu ingi na ve imwe ta sio visie kala conference imwe ta indie after kuma 1992 te kala for other 10 years ata the South Africa summit ingi kana conference ingi ya happen in South Africa o kusisia kana mia wino UCT postmodern era kusisia kana mia wino ni atiwe nesa isu yeta wa Johannesburg summit na ta thiko ya South Africa o delegates na meka landi na masisia mia wino isio vitu kana bado niende o isisia mwene nthi kana niende na utetea mawithuluko maitu na after that toka after 10 years kuma ya isu ya Johannesburg woka ingi ila yetawa United Nations Conference on Sustainable Development wao nibo yutalikio sisia sinduiwi wasiitwa SDGs kana Sustainable Development Goals na ya dia sisia sinduisu na ingulili kana 2015 nitewie kindu kitawa Paris Agreement Paris Agreement isu ni summit ila ya iko ya Paris na isu na yoyoka sinui Sustainable Development Goals sia definiwa na sia nengwa vinya no lili kana Kibaki undu woki Asia Vision 2030 baina ila Sustainable Goals ila sia formatwe ila zero hunger ukethia Sustainable Development Goals sia currently undu titho atilie ta the current generation na sia the generation ila inge yukite whether ati tumia resources hitunesa with the generation ila yukite ikosa whether either ni call kakukosa kwitwa kwaiwa ene whether either ni oyuti na miti kana tina usi si leondo mbosi twithi the next generation siikosa kwa bau 2015 2012 nimekie bau Sustainable Development Goals with the equal the generation na generation ila yokite Okay. You bado tu kwa postmodern. You bado tu kwa postmodern. Okay. You postmodern bado tu wau. No tende. Exactly. Okay. Na cho sio katotavya kindu ngigwa kitwa no nisi kini part of ereno tu ya postmodern carbon credits. Carbon credits you with their tina kindu tuko experience kita wa climate change kama ubindu kuanzebe na waambie otene nicho kitu mitithi twetina cooperation kana ngwatanio ya ndhimbingi ku on the postmodern era ni tu ku experience kitu kita wa carbon credits kana carbon markets okay they are nundu wa climate change ni bethe wena kindu kita global warming okay they are vanthi tutina a lot of carbons kana tina nzeve itenzeo ko uithi ya ndimbingi nisi kwenda yuku ku reduce emission ya carbon dioxide kana emission kana kuolanga ende yu nzebe sunduku itunu nzebe nduku ni mbingi be carbon dioxide be chlorofluorocarbons ni mbingi ila situma ozone layer ni kindu kila kitho akitukunikete kamba ndisitu kana niyo ya kana yeta wata ozone layer ndio lakini nini si payo lu penda cover ina nzebe isu inde nisiananga cover isu okay they are sua ina raise mbingi sika pierce kala sika tonyelela ikesi laba ukwa ozone layer na sioka ku sikatuma kuithwa kuina global warming kila with the nikindu kiuni kina experience ya before mbwe no mbinge yuke uketha mwekilo muke wa muta uma from nowhere na ndo maikoelewa ni tao kende
Na when a global warming, when a climate change, nisio sieta floods, sikaeta drought, sikaeta ona mauau, maingi ona cancer. Carbon credits, sinokie, ni prevent global warming. Kusiea. There wena industry mbingi si emitia carbon dioxide kana nzeve inondoku. What they do ni maeva carbon credits. Now there maeva mena carbon market. There mundu avanda miti kwake in a certain area. Ni kuoka pakadhimwa. Hii miti no bandite kana hii nyeki no bandite siosa how much of the carbon dioxide. No tewete miti nundu kwa o yutondo president ndana isi by the time 2032 ne yabikati that bandite 15 billion miti 15 billion. There you in the ando ni madhudiwe endo bande miti. Na miti su alawa amebanda ende ni kukethimwe. Nundu ni twisi muthena miti ibeba carbon dioxide yosa ikosa ide twabeba nza ikosa ikabeba yo lakini wiyo inenga na oxygen ikabeba yuko uno oseo metisi wale bandetu ila yabeba carbon dioxide nza yu ando mako kama kekata makadhima the amount depending on the piece of land ila obandite makadhima the amount ila yosa wa emitisu there you when you waivwa niwa kindu sindu isitawa carbon credits na usive company ila si emitia carbon credit sika emit sikaumia thini wothuku mokethia indi machine kana sindu ila si utumika ni siuma cia carbon dioxide kuna mitino wisi nayo ni kuosa company no si kuumia ni sieva compensation ya carbon na kula ubandite miti compensate carbon ikuumwa ukethia miti yaku ni yosa na kuni waiver wa credits Wow. Okay. Naende cho so ketha ndo ni mathuthu kindu chuke kitwa carbon credit by then kindu kisio mono oketha ende yuba law bandite miti wibando imana kana serikali ni yitikilite kiu na serikali ni compensate ando asuyukila maybe with the tutabia bindane yokete miti serikali kwenda tebande ikatunenga yeka na nitheti yo manda kome situni cha muhimu muno mundu charity ni kumana kana Kenya ni mailite kwitha maende na ubanda miti nundu wa carbon credit isu maketha maine wa compensation and engeye katikati wa meya ya mawithi luluko kindu kingi utwongera no kwasia according to meya witu modern na kindu kitawa climate change act na climate change act ni kindu emerging kila kiotunenga kiotuthuthia tibande miti nikenda tibwe carbon credits kuwa Kenya mailo banda miti na mayati ya certificate tundu carbon credit ni certificate uosa kuma balave serikali ina ngwata niyo na ndingi ikenda ta community tikewa carbon credit tikabanda miti mbingi oba certificate yubo nibo ko twambia muthenongi no sio indi sindu ku watu inenangania mundu akesa kwasia nenda kuisona charity nenewe kindu kitono ndethia ni kindu kitwa compensation na lita kubikia mundu charity ata no so monenge namba yake ya simu na toyini akilungu bo akine bindane yingi yokite tiambe se onena nya witu baba carbon credits Asante kwa masita nitawa Charity Muthoni Moli na namba yako ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 na nduko mafamu ya BM Mungata and Company Advocates na niwa ni Muthoche umundi nita uthocha lakini nitwa ni ya kilungu nende mwisaisa mwendwa tuina wikwato kana kilungu chaku cha usili ni cha utethia muno ibindane yingi yukita twambia bo betwa ba carbon credits twaleda kwithwa tu compensate watata Kenya nela wobanda miti ukathethe kata na miti isu yaku tio ndini wa kusubia mawithi luluko twikwendea utukwa kwa ila na nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti.